non assembly election nang gelepo alang liphan ke transfer order nang klang adpen alang liphan ke kona lo ke posting tang ke dongka range office under hamden suspend pideng nang ji judi alang li patoi tipen claim lo alang li patoi tipen dak to bor ida lo pulodang te ni tumbang ke another further step tenang ko take first step bang ke ni PCC lo complain letter people lapen judi alang le lata kroi lang puludang te ni high court lang ang diam dak to alang li legi 15 lakh ke already alang bang ke campaign itu ke la poisa bang mane join lo non bukan ke ningkan get man alang di dak stay order cewan pakai home pakai pian stay order cewan sih gak selunya nares orang tu lang pulote dilitum जैसे कॉन्सेंट सिटीजन अभी बनते आराम sama ke high court ang kami tumang alang ban kes malam hoy dam nako Japralang so press club asai hem along Silonizan North East Range Silonizan officer ACF Pranap Teronaphan transfer date pen puthodi stay order kachewan to date pen kedo tu aputhak ning ing samse pusikat sala pen case e Japralang so aro to lapen wrong radatum chedon don thekte pusi tong sekot pen phirang ki amai kangni Lason silabang supirang kiamay along ACF Pranap Teronaphan lam theki jong pot laki CSS Development of Wildlife Sanctuary Habitat Puis Campaign kipi pot number Wildlife Sanctuary arlo construction of anti-poaching camp adim borpung along one note emon laki 15 lakh bonta akam ki claim pin pen 25% atangka ulay etlo pusi ACF Pranap Teronaphan lam the arbok ponlo Lapen hinialam te karbok ponlaki construction of forester quarter adim mur poloni emon lata 15 lakh bonta akam ki claim pin pen 25% atangka ulay etlo lahini scheme pangrumpet pen 50% atangka ulay etlo bonta akam ki claim det ki manghu meme pusi ki jongpon pedu Lasila puson corruption akam ki claim abang phan ki nangni pusi japralang su aro case e lapen katsa hampang song atumpen ki hang pedu bot varieties different species Lapen patoi ti pen do thubor ilang pulote kache songang deng antami deng nang kok pusi ACF Pranap Teronaphan ki jong pidu pot Pochi nilitum dak pini press meet hanang kok ma walam thia bangke lapu henlo je Pranap Teron ACF Silonian Range in charge alang li dak non pen batai pline stay order chi one pen alang li not dak non inkan sirkep do bomlo alang li la ninkan sirkep ki do ki pia pochi la an arji giding do long red lo belek arrange long langdam lo pulunte all over kar bianglong pa all over sam le pang thek dam lo pulutang ti inu do officer ki do long ke ninkan thom pen ang par do ta long le non election non assembly election ang gelepo alang liphan ke transfer order nang klang adpen alang liphan ke kona lo ke posting bang ke dongka range office under hamden divisional forest or division hamden DFO division along si alang liphan ke pekdam lo sitame alang li ciklo joni alang liphan transfer et office sitame alang li hulu dak cidon nam de biniar ni anta Laso dular aldak Silonian range alang liphan dak pen transfer that pen Uguri range are Harsing Kramsa alang liphan dak nang posting lo alang liphan dak nang posting pe alang inang join that pen piniani alang ciklo joni laso ein charge ke deng sitame ciklen nong pamika kela alang li hal so dak ein charge alang lin ci ok tikang buk pen sitame alang ke methang officer ang bong jinghon seroi karbian jinghon seroi nang global disease manpen GP pen dak hadak ci open bang dak na ci join lo sitame la pugali Pranap Teron ake ha ACF sara bangke piniani anta office pen amat si alang ciperek rela la pentu isi alam bangke non isi alang liphan isi allegation do lake constructions of new road Chokhela to Tarapung Asamala de that's why scheme pen non towar bonai bom ko ana kilometers ne do de haso towar bonai bom hut la thengpi enumerated trees kusigi pupu la so thengpi thengpang jun tu la pilo along din stock lo la so stock thengpi more than 300 thengpi along din pang som lun lo hadak bangke varieties different species lo hala so thengpi alang li without
kagos awi pin pen divisional forest office is division pen kagos awi pin pen PCC pen thang concern awi pin pen laso pen ICF sar bank laso 300 valuable trees government are attain more than 15-20 lakhs doji laso thing pi bank chong pen jojor chong hude যদি অর্ডার কো পিনো পলুদাং তা গভর্নমেন্ট ফান্ড রেভিনিউ পিnon di royalty pinon Karbi Anglong Autonomous Council ban non ki revenue pipe pin ban si alang li lason jojor chong hude lalu lapen aku isi dolang la pani si 22 ani principal of chief conservator of forest PCCF PCCF lapen Silunian range range I stop lapen all the bid stop Silunian range angkang angtum laso humbi dam lo la laso thing pi ka stock adim hadak dam lo hadak bang ke laso athing pi ang som ke ajagat pen masi avedel lo ajagat pen masi avedel lo amat si PCCF bang ke aning chi pati ha amat range office pen higher file bang is pen PCCF am thang machi pon lak lo so 22 ani ma lapen aku isi allegation dolang labang ke ini si number wildlife sanctuary angkang pada duita scheme alang likedeng tu ekta scheme abang ke anti poaching camp kude lake borpung lo sob a GPS number a GPS coordinate number to do kabeta dak dolab hai lapen is ekta scheme abang ke constructions of forester quarter at Murphuloni with GPS number coordinate number dolab lo halaso tarik 22 ani PCCF hoi pen kadu ka wi latum site lang dam lo dampen hadakil tek dam long banke ahem ta kimke forest quarter ta kimke la pen ako la anti poaching camp at Borpung ta kimke high CCI scheme along ke tolo 15 lakhs anti poaching camp ta 15 lakhs lo at Borpung ta 15 lakhs lo la pen forester quarter ta 15 lakhs lo sitami la so scheme banke la ke installment wise sidami hadi jeneba first installment second installment third installment ba fourth installment si la fourth installment ang bong pen ekta scheme bank ke 50% olai 50% olai adlo lapen ako another scheme bank ta 50% olai adlo si duita scheme parum pet pen alang li total amount bank ke 30 lakhs lo duita scheme pen ke sitame 50% olai da pen ke 15 lakh ke already alang bank ke complaint dipin pen so poisa bank mane join adlo si patumi nili tum range office dam la so puthak koni tum DCCF pen ACF sar pen nili tum pinang lam chitor pula nang li people sila an corruption akam nang li claim rate lake nang humpurti gali nang li inut lason corruption li claim officer tu di lason Karbi a society of mas long but department of DC di lason do pulu potang te Karbi anglong ching thurji ma Karbi anglong revenue nangka mi ma nangkam ke pusi ACF sarbang li tum hanang chathak lo ite nang li laso scheme bang non nang li kupilo ke ma thake nili chi claim po kosong nang li claim po nang li poisa kam claim lu pulutang ti kam claim pene poisa ulai liat ku sia kam claim nai non ki akam claim clip pin kang bong pin si duta scheme 15 lakhs do that lo pulutang ti nang li tum pisi matha po ni lata isi very big corruption allegation ala hai tasi alang lia phan ladak pen transfer bag nang ji la pen ako suspension alang li phan bivek nang ji la pen ako isi dolang la data si halaso towar hai juntu la chukhela tu Borpung tarapung long ka bonai atowar long athing pi mo khalu lata pani si 22 ani PCCF with all the staff la Silunian range tumpen dar pet lo la so thing pia bank ke kaluni alang ro yakung long si indo stock lo amat 22 ani ki dam bank ke la so thing pang ta aku abi thu get lo jo la son puding hak ka choklema bang alang liba la si la son officer phan bank ke dak ni tum local concerned citizen pen bangke la pronop terona ke hai phan bangke dak pen transfer pivek nangji la pen akasa kurita suspend pivek nangji judi alang li patoi te pen claim lo alang li patoi te pen dak dubor ida lo pulodang te nili tum bangke another further step denang ko lake first step bangke nili tum PCCF long complaint letter pipo la pen judi alang li lata kroi lang pulodang te nili tum high court long case piam that to lake alang li allegation ko thake nasi Jadi Tuliram Ronghang, Dr. Tuliram Ronghang, alang sinon environment and forest in charge lo, alang li panta chunin gile thole je, RG pading de pin pen, pini pina bang bong pen, la pronop terona ke hai, ACF sarpan, dak pen transfer pi, veg nangji. Jadi transfer pi pe
যদি ট্রান্সফার পিপে পলো dang te ni tum ta silunian range kini tu mane adi do jot pen chi songji pronokteron alam te puthake lasi adi da pading oilo lan te sili lam te kang tong kardo siapa mereka kamtan sekolah kom dia perang lola orang tani kamu kita sedang mata oh kalah Tuan dah lah seputar apa yang kami saya dalam dia seputar tidak puji ke la solam the puthak patumi hetani li la so put lam the puthak alang liang nu ma cha office ai alang lia chambar lo matani ni jong dak lo nangli tungke theng phang ke rai chom nangji a department lo sa tangte people si gorom pani wildlife along ke gorom pani wildlife along bahariya chabarong do de agaru de bahariya chabarong do hala so chabarong ke nani habit ang bong legi do dagali lakke alang tum forest quarter anu di alang li pani forest quarter anu si gitu la so thing pita patumi ni pulo osar kumalo hada ka in charge ke ku amuk tok bi sang ho ku ente people hala so da ka in charge bang la so acap chung pon de pilo thegulong le det ma ku so aku thak ni alang li phan question arise lo alang li bang ni phan chita arve jang pick singing the pilak pick engke ada ka staff mata casual workers si ke oh ma la so kang hu bang ni tum thegulong le det lo ku si hula tok bi sang ho bi in charge bang reply nang mane reply nang chipile hai inte sar judi hala bang ke office adung judi la bahari chap judi kang bo thek kulu bang te nang li tum ke belek anam pinam dur ke kosong nang tum kerai kom thek po ulam ni alang li phan arjul hai oh nilita arnam kali nangli tum ta arnam kali nilita muni cho pot nilita sok mat ke nilita lang lap dun thek dalu sitame nangli lang lap thek pulu dang te nangli dak 9 years ke do ke nangli ko pisi ki claim lo alang li dak 9 years unknown ki claim bom lo pulu nang ke alang le ke dak ke bahar dik corruption si gidolo kali madi ningkan bakai pli alang stay order ke chiwan lo pulu dang ki ko pi phano dak ke crore corruption do dak ke crore corruption do la chot kali lang mon na ke klang nai si do ulang la pronok terana isiap aku thake la penako plantation along talasom dak thaklo plantation along ta jun 2 and nitum tarlib dam lo halada ki claim ni ateng pen asayan den claim play an ma jun 2 plantation ki claim nai ma plantation lata claim play son thak si Sona taksi la reserve arota ekto la towar kabona de constructions of road to San Gravel halata ke claim mane claim clip hole asapo claim approve prime poisa ulai det lo halata la pena ko isi do thula isi pamula kortita ningje lo je incident alam do si pelang damlo purutang tu jinsu ta me thang kang hon ka jinsu judgment of pin pen me thang karbi kopi koson pelone alangli fire order apne suit order pidat ma halaso karbi phan abok lo ini anian ta la tum justice long lela a pedap het ta muni pen chingkilong lo di a guardian dum pen chingkilong lo jela so sar ke henopik la ke karbi phan ke kaching hon ke ang thek nam long li tu mani mana tangka do tum han pu bang ke ching honam thek hai pu mene sida kitu pok akar bidum han ba kilom da akar bidum man ke kaching honam thek long li kusi inut bahani tum pata pedap ni tum han lam thinang cepak lang du pen aku judi pranap teron judi alang li patoi te pen aku la so step aku deng thulo pulo tang ke hala tum ta ka do ko chisong ra pen nang kusi tum han lam thinang cepak lang du sila ko la ansuri nanggoy kung la sampai ko dong bang permit ating kan kita dapat la alu baru dong yang kita la solam tie puthak ta langdam lo pulutang te bahariya kahani de bahariya street nilitum joint organization nilitum operate dam lo de under Silonian range angkang hai dam lo dhunsuri alang roy along ke di permit order of pin pen JCB dampar pasun plung si ek dom lalang royang bong pen masih kisok sang tigi papon ma day and night broad daylight hadi sang tigi papon ma papon lo hala dakta hadi komadon lo choklem ke Nepali tum si choklem dun hala hai Nepali tum han piniar ni anta pronoteron alang li mane action en hai piniar ni anta piniar ni anta action en hai bang asu bhan ke pachoklem long roy sida methang karbi phan ei pachoklem long roy tri aduk sikang hoy methang karbi phan ke pupar alam kali hala
chamdam ju incident ta son ta thaklo composition ta pinyar ni council pen ta kipi pu ke arjudon lela je mane ningkang sampen mane MSC da ho mane mana pu kipi bang ke arjulong lo he sitame pinyar ni pen ta composition kipi pu bang ke council pen bang ni tum tekdam long lela Kidam tang badak Silunian Range of Protection itum non pini press meeting ini nakolo. Kidam tang cikluyon niat prang dak pranap teron akihai kidam tang ningkan kep antak thakalang dak Silunian Range along alang ise batu dengkong no. Pengkidam tang cikluyon niat long alang pan dak men puthop transfer yet lo dak pen transfer SH dongka Range along alang pan hadak se alang pan dak duty tang lo. Sistemi alang hadak duty cidam de hadak duty ciyon nam de si puthot alang non pini cikluyon ni chok de aku dak Silunian Range lo dak stay order se wande dak so puthak sini tum pini press meet tunang kong lo sining duk ni me alam lo tapen ningjang je me alam athe alang li ningkan er kep angbong ke do dak Silunian ang kang dabang so arrange ang kang long alang ke do long kado we public related pen cheng lo kada alang li claim ke dan handa alang public pen initiative handa tempon pe alang jitu pini ditung alang than kipudam aputha kala lo kidam tang cikluyon ni prang harsing pram sa ko ino dak Silunian Range along na posting lo alang dak duty na ciyon je phanwang lo seme nitum ka chini do na teng niletum ke lapua fever lapu alam le nili kipudam lam gali seme alang li phandang nang toy lo seme alang li phandang toy pen tame dak alang li duty na ciyon je phalang ni bang lo seme alang phandak ditu non ke do bom puthon non stay order che wande pranat terona ke alang li phan stay order pidara pitame alang ni puthol alang ni chebang bor ide alang ni phandak ta ko pat pasidam jui la pusong si non ni tum thek nam long lo non ke chebang jui ke la ke du tang ni kan yer ke pan non du ben ke ningkan si ke ban alang ni dak stay order che wan batai ke thom batai pian stay order che wan si dak Silunian Range lo nang dol se kopilon non ni tum ke thek nam long tum lang nam lo nang alang li dak kedam tang ningkan tame thek nam long lo alang li dak allegation ki claim ditum thek nam long lapen chot takali alang li dak mithang kar bihiana phan tame dak koson lo number arisa balong ba number along dak adak tame muni da pran ende la tame ni tum katlo be nang tum karbi sulang dora tame nang tum thek long lo lagi mithang karbi rat hiyanang bong lo duty on duty ta hello stame alang dula son ka hong ka jin so pen tame awi pin ba selang le la son kem de non alang li kewang non batai pri stay order ke chewana long nang tum lang nam te thek long ji kopier pos dak batai pri stay order che bante ma bale dak kopine alang li non dak claim ji alang li dak ki dolang ma las ni tum jong nam ji si alang ni phan prabjin pen dak Silunian Range long pen alang ni phan transfer nang ji dapen alang phan artikel dak pen suspend nang ji pusini tum pini hang taram molo dapen ditum kita bi pon lahan lo alang li dak dotti ka hut tame public related ba public pen relationship thang ta be piniar ni na alang ni concert ke do det tame dili jong jong ka alang ni pekaching ki thana be pin la la puson si pinangan non son tum rong aso tum pinia ke sung ke boy alam puson salang tum ke chini yun po adha ka tum kidam tang news long kidam tang press meet kang ni long alang tum kiningi dam do pinangana arong asar tum pen hala tum da thang chini ne alang do ke pangrum pe selang tum da press meet pang ni hala tum thang abi bong alam chini ne abi bong alam chini ne pin ma sa da press meet long ni dum sa da son ke chok che da locality non sonili tum hoy da locality lo da kupi ma da ki claim da dam alang than ni tum thang ni tum concern nang pinai la pukali tan me alang pen related ba alang ba relationship kupi ma ni tum da chini lo ni tum da ki claim da dam ni tum da song ki claim tum ponon da rong pen mukhyar mo chotum ta me ni tum chini lo da ki sung ke boy alam koson kupi ma ke asi alang li phan ni tum jasmet kitabi pon dalo
prabjin pen dak civilian arrange malang phan transfer ni lage itum kaching hon ake hai kabeng long doktor tuliran rong ha ke hai phan chuni report piglo alang ni phan prabjin pen la dak pen tere ko nangji lage kidam tang la dak presmit ke do tum do piglo la prana teron phan dak stay order pinangi dak padu tum nei pawang tum nei la solam bang ditum news long tapi penanga theglong do sita me lagali angkur alam chini nei angkur alam chini pin ben da to pang dak thabela chokche मैं डायरेक्टली पूरा भी दैट वो लिंकन ट्रॉक्सी बकन Lingkan sirtep sumi bo. 9 years alang dak stay order बताए थो और बताए प्ली अनलंग चेवा along bangke totally lage alang provisional ju ethics pulo latom no officer no latum chini bon latum mang pula so aron alang kan ako father ju si pulang pulote nilitum ऐसे concerned citizen ahi banke alang li phamang ke high court ang tameni tumang alang han case malam hoi pidam nakoko News Desk Report, Carbide Live.